ایوار باش تماشاوانم دلال ایوار باش کردن آناتولیه صاف و ریز جبو و گشت کن را بخیرات سر وشان چپل مدیا و برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه دالی تکنیک دا یو از خوازم دست پیک دا بیشم میرو دالی تکنیک دا پرسک درکت من نکنم به دانمار را گردانه که چکن که بچول جمع بود خواست شما را چند سترانه بیشه او اینترنت درکت ما تکنیک کنم چکن یرو دیسا دو میوان منن هجال با منن که فکرت یلدز و که علی چیکچی اون بخیر هاتن از دخوازم دیسا جی انسان ما وناست کنم از دیسا جی دخوازم اون خب کرتایی جی تماشامان مرا خب بدن ناسین دکتر از اشتا دست بکم کرم که بخیراتی چما از علی پیرترم تو چما از بدست بکم تو این جوانی لوما peki. Spas. Ez ji Polatiyê li Ankarê gundê Mikaîla vay ev 3 salê li Almanya wek bijîşk doktorê jinekolojiyê kar dikim û ji 23 sal vir de jî em bi hevra di kovara birnebûnê da kek Elî güweşîne em jî tê de dinivîsînin nivîsê li ser lêkolînî dîrokî çandî li ser Kurdên Anatolya navî piranî ez li ser Kurdê Ankara Polatiyê wa derna jî dinivîsînim. Spas. باشه مالا تاوا کک علی ام دخوازم تجی ناس بکن کرم که باشه سپاس کرده دخوازم سپاسی ها بکم و چاپل میدیا را سکفنه دخوازم و کسی که مقداری کن گیاره صلافی خود شینم از جگونده کل هستنم امسا دست بکن سال 8 از هاتم سال 1908 هاتم سویده اول تقریبا 40 ساله لورم من 30 سال من داوی یک وزبرم کاری واشنگری میکریم و پرانی پید زانم واشنخانه آپکی بری 30 سالی آوا کرد و جوی سالی ورده از کاری واشنگری دکمه وقتی که فکرت چی گفت بری 22 سال برویجی من دست کار بینبونه کرد ام کار بینمونه جد ناو واشانه ناو پکیده واشینم işte که از ناو بیجیم ama zaten پرسه ورن ناو پرسان da همه این زیده باسیانک تشتا بکن سپاس باشه که علی مالا تا واز دخوازم دست پیک دا جبو دیروکا کرد چاوا هاتن آناتولی از دخوازم جبو تنگ تشتا بینم زمان باشه از ام درباس عالی پرسا بنی دما مرا دیروک بکولینه تثبیت که کو هاتن کردای آناتولیه حتی 100 سال دویکا تره دیروک ده هاتی نویساندون که دما هین سلجوقی و عثمانی نه هاتو بون آناتولیه کرد لوا درنا بونه بر روما و بیزانسیا و تجارت کرنه بازاری کرنه دانه ساندنه کاری خب پز جوان را برنه حتی استانبول و بالقان را چونه هاتی تثبیت کرن دما سلجوقیان دا میرن و گرمیان منتش چانداری ده گوتن کی اونا کرد بونه اقنجی بونه و میریتیا آماسیا دا خویا دکه که اونا جو کردن و اوجل آناتولیاتنا دیتن جوانشن دا لسواسه میریتیا ارات نهیه بیشک جوان جی کرد بونه اونا حتی قونیا انتالیا هاتنا دمکه جی انتالیا و قونیا برجنور دبن کنترل آوان دا بیه د پرتوکا روات علاقم دا به ناو شرقتان هر زمان گونش دوماس اورتانا دولو کورتری خواتی نویساندن از وید خوازم نشان بدم جالی آپه که واتی چاپ کرن واتی بلاف کرن دوه دا ده نویسون که دفتر تحریر آنقره دا 100 سال 15 دا 1406 سوسیان یابان آباد آنقره گونده که به ناوی کورت وره هیبیه هاتی قاید کرن دما سمبول هاتی جالی ترکا ده هاتی ضبط کرن 1453 فاتح کرد سرگین اور کرنه
لور سه محلن بناو دانشمندلی تپه ویران و شغل آوابونه دم مرا لدیرو که دا سر و سه نوانا لکولین بکولین لیمزه که کامانا و چی او لکوی هیبونه او ده اخسرای آناتولی ناوین دور آلی خوی لوی در که او نوانا هاتنه بناو عشرات هاتنه تثبیت کرن فاتح 1906 نهان دا آناتولی ناوین دما اخسرای فتح کری لوی 7 سالشون دا دفتر تحریر لور هاتنه گرتن او نویسکار ترک ابراهیم حقیق خونیاله د کتاب خدا بحث ناو گندکی بناو کورتلر کویدی که دورا چند چته دن هنه نویسو راپورن گروکان دن برچاومه آرشیون عثمانی هنه دو انداشی انفورماسیون هنه کرد دن هند بر عثمانی دا دم عثمانی دا گلگ لاناتولی خاطنه براف کرن جیو وار گرتنه مکسیکس نویسان دیگه که دم یاوز سلطان سلیم دا کرد سرگین آناتولی بونه لوی درکی خاطنه بجی کرن پروت هیا از دخوازم دیسا پرتوگا پروت گروکه پروت او پرتوگا کرمانجی کردیه به جالی آپک و هاتی براف کرن ناوه کردن های مانه پروت گرنامه خدا نویساندی های مانه 1860 واتی دیدن جمعه سالمازم پرسیه جوان پرسیه گوتی اون چه وقت پل والوان درنانه واناش گوتی ام 150 ساله اگر او کسن پروت جی پرسی به سال وان ویدمه 6 هفته فلان با دوی مانه که کردن شخ بزنین های مانه بر سال 1700 لوادرنا گند آوا کرنه آنجی هاتنه دیتن دارشیون سرک وزیر ترکیه دا جواتی نویسین که کردا 1757 لاناتولی ناوین جی گرتنه دما مرا گروک پروت مزده که آرشیون سرک وزیر ترکیه دده برهف او هفته دگرن یعنی دور علی 1700 کردن مل دور علی هایمانه هبونه نیو گندی آوا کرنه تابی مجار ما هیرو یا آرشیوان عثمانی دا کوچبری سرگون و اسکان کرنا کردن آناتولیه و گوچ دویمین اروپایه تزانین که دو گوچبری کردن آناتولیه دا دو گوچبری خاطنه چکرن یک گوچبری و یکمین جوالات کالو پیرن خش کردستان گوچ کرن سرگون کرن و اسکان وانا لآناتولی ناوینه یا دو جی سال 60 دا یدن هفتی زیده بیه حتی یروش بردوامه گوچبریا کردن آناتولی ناوینه یا دویمینه او لحاطن وان اروپا جی وان وار گرتنه یدن لور بونه نشتجیهن اروپا از دخوازم نهاج که دکتر پرسکه بکم که از جتا دست به پرسان بکم تل سر آرشیون سرک وزارت ترکیه کار کرد و بیرنبونه ده حتی نه ده 4 رزنویس حتی آماده کردن به ناوته ما بلا کرد ده ناو انسان مدا کردن آناتولی سرگون آنجی به دلخه کوچ کرنه ده گنگشی کردن ده tartışmıştım. Hem dibijin hem sürgün nebûne hem bi dilê xwe hatin, hem dibijin ne hem bi darê zorê sürgün eva derna bûn hem wanîn vira Osmaniya. Pirsa min li gor van agahtêriyan informasyonên li ser Kurdên Anatolî naviyên di ve arşîvana da kîjan rast e? Merhaba işte Muzaffer, merhaba ji binêrên çempenê re, spas ji bo daweta ve براستی مزافر کمری قلبی مسئله بکی من بخوجی دستگاه کواری دا حتی ایرو پرتشت نویساندن زانین یعنی جه کسین گروکین اوروپی تاقیب بکرد مرد کاره اسکانا قلبی مسئله بکی نه تشتکی دله یعنی از بیم کالی من 7 nesil beri ve negotiye kazerem Ankara'lı çölle jukura gundiki avakım o peki kulübede kurduk. O banaji 50,000 şus hasar kon yani lükor nüfusa vengi
15,000 kod û ji wê derê rawine ji her derê Kurdistanê ji Diyarbekir, Urfa, Ağrı, Adıyaman, Malatya, Harput û heta ji Raqayê û ji Efrîna îro û ji Kobaniyê ji wê derna rawine û hatine Anatolya. Ve tiştekî belkî yek kes vê bikin ê kirine hene ji dû ve ama di arşîva da wekîne navêjî. Arşîvê Osmaniye da. Yani Başbakanlık arşivleri, Osmanlı arşivi. Meddit ki devir da tiştekî din heyî. İskanek mecburi heyî. Osmaniye biryara vê danê û 1609 dudiyan da. Yani 1609 dudiyan da. Pêşta biryara xwe danê gotinê gere em ve eşîrana ne tenê Kurd hinek eşîrê Türkmena jî bûn dorberî Raqayê bi cih bikin. Dorberî Raqayê. Pêşta Kurd û eşîrê din jî ber bi Raqayê şanê. Ne giştik tabii Kurd nüfusekî mezin ne giştik. Piranî dorberî Qerejdağê. Dorberî Qerejdağê. Yani û ji wir şandine wê derê li berê Kurd li wê derê nemane û hinek eşîrê Türkmena jî pê razî nebûne. Hatta devletê Fermaneyî dibêje vana li hêlê çemî ez tabii çemî Firatê li hêlê çemî Firatê dorberî wê derê bicî bike. Vana heywana ji pê dîne bira cotkariyê yîn bin. Vana koçebene bira cotkariyê yîn bin. Le Kurd li wê derê pê razî nabin bi Ereba bajî li hev nakin eşîrê Ereba bajî. Dîsa direvin tên dorberî Malatya, Adıyaman, em bên Pötürge, Harput, Sivas, Uzunyayla hinek jî hin zêde direvin. Heta li Qersê, Ariyê, Ardahanê, Batumê jî direvin. Hinek ber bi Çukurovayê direvin. Dûra tabii li va derna nüfusa ji va derna raviyayî. Tên Malatya mesela dîsa ferman nüfuseni dibêjin vana zirarê didin mal û milkê me bajarê wê derna dibêje gere vana nîzamekê pêdin ji padişaha dişin fermanê wekîne jayî. Li ser vê 1712 dîsa fermanekî nû derdikeve û bi alîkariya Sancak Bekî Diyarbekir bi Malatya mutasarrifî yani Sancak Bekî ise Rışvanzade Mehmet Bey ve Diyarbakır'ı jî Ali Paşa bû. Ali Paşa vana dîsa li hev tên dibêjin em vana çi bikin? Dibêjin em vana bişînin Sivas Uzunyayê. Sivas Uzunyayê û pêşta dîsa bi valiyê Sivasê ve jî li hev dikin û pêşta Piranî tên Aliyê Uzunyayê. Yani piştî vê tabii ev barkirina Kurdan piştî biryarên nû û fermanên nû dîsa bi qerarekî organize ber vi Konya û Ankara'yê yani dawiya davî biryarê didin, qerarê didin. Dibêjin gere vana li Konya û Ankara'yê yani bi cih kirin. Yani kekê îskana Kurda ya Anatoliye bi zanistî, bi plan û bi projeyan hatî çêkirin. Yani kes bi dilê xwe nehatî. Eger bata em biçin İstanbulê hêlê duwêne Kurd em li Boğazê bi cî bûyene. Em çima li Çolê cî dibin. Yani cî hîn xweşikê bûn tu dibêjî. Erle. Evet. Kekê yani peki diva ekana da, diva belgenamana da, diva arşivana da kîjan konfederasyon û eşîrên bi serxe hatin Anatoliye tu veng vana bikane binav bikîjmera? Evet yani nave hinika derbas dibin. Meri dikare bêjê diva arşivana da mesela ez yani bilirim arşivada dibêjî Cihan Beyli yani Canbegi yani bana korkun bisandı Cihan Beyli Hecibi civek Hicvanlı Hecvanlı bisandı yani bir seyavayı şaş Hecibi Terikici Diriganlı Tırkanlı
Türkanlı nivîsandine. Tirki. Direjan jî Dirican nivîsandine. Dirican. Şêxanî, Şêxtî, Şihanlı, Şehanlı, Şiyanlı nivîsandine. Şêxa. Emirler jî nivîsandine. Navê Şêxa emirler jî. Dîsa Sinanlı, ev jî bir Cambegayî le beşa Sinanlıyayî. Sinayî Şuşê mesela. Naliye Yunafê Civanayî. Sinanlı. Seviki Seyfi Kanlı nivîsandine. Navê Seyfikiye. Seyfi Kanlı. Keykilli Geygel dibêjin Türkmen bûye bana. Yani de Arşiv-i Osmaniye de Usar dibêjin. Vakine dibêjin. Dîsa tabanlı yani. Tabanlıcı Türkmenin li balayı. Navî balayı vakti tabanlı bu ya. Tabanlı. Evci Türkmeni balaylı. Üçem namer ben de vanayı. Üçem. Yani navî vana derbastı be. Navî reşiyajı derbastı be. İşte ki vana ceci tabi şeyhimizin hani. Navî şeyhimizine derbastı be. Yani mere dukana bêje sek konfederasyona mezin Reşwan, Reşî, Şêxbezin û Cambegî û eşîren serbuxe. Gredayı vana ne bir serbuxe. Yani evna jî gredayı wanin. Evet, bir ama dibêjin tebaî Cambek Cihan Bey. Tebaî Ekrad Rişwan. Yani ek gredayı vana. Yani diser dibin hebûna se konfederasyona mezin da hemû eşîr ajotona Anatolî navîn. Mere dikare vakine bêjin. Tabii konfederasyon jî belki evveki Cihan Beyli, Rişwanlı, Şêxbizinli vana navê îdarane. Kere yani devlet-i Osmanlı navlı vana kirine. Gotunu filan Cihan Beyli. Filan Rişwanlı, filan Şêxbizeni, Şêxbezeni. Ne Bezeni? Şêxbezeni. Vana jî dîsa gredayı mesela dibêjin filan bozulursun. Li bir katı. Aliye Suriye çölü diye kara olursun. Yani Osmanlı li korku navlı vana kirine. Bu idara bu. Bu ki fehm bike. Başa. Emna em darê zora hatin Anatolî em li Anatolî bicî bûnî paşa jî em li şûna xe nesekin em berva Ewropa hatin. Ez ne dixwazim dîrokê tengê pêş ta bibim em ê paşa dîsa vegerin zamanê bikevin. Ez ne warim cem Kek Elî ez warim li ba te em tengê ji me ra çend pirsaş te bikim tu ji me ra bêje koçberiya duyam ya Kurdan Anatolî berva welatan Ewropa bûye cara yekemîn hatine kîjan welatî dest da agahdarî hene wek mînak li Swêd kesên cera yekem hatin kîne an ji kîjan yan ji welatên din cara yekemîn tespît bûye dest da înformasyon hene kîne bana. Spas. Ez berî dest pêya bikim ew ser gotina tek û Kurdên Anadolî bi darê zorê hatine ew te îtayek ew e. Yani meriv nikare tenê bêje bi darê zorê hatine vir. Ew dîroka gelan ciyê xwe diguharin gelek sebebin. Yani yek ji wan sebaba herî girîng şerin. Wekê piranî dizanin Anadolî sed salan bi dehe salan pey tim şer bûne. Lê weta em bi Kurtî li dîrokê mêzekin koçberiya ewil li şerê çaldiranê da dema Sefawiya Osmaniya da ew dûr da 1500 dest pê kiriye û ya bixwaze nexwaze tesîrek mezin ji xelkê Kurdistanê kiriye. Yani vê demê gelek eşîr yan jî malbat wekî îro çawa şer li em bêjin cikî rû da li rojhilata navîn şer dibe ew kesê ku emin ji xwe re ciya digerin. Me jî ew tiştane bûne. Yani sebeb hene lê bi zorê nehatine lorana îskan nebûne. Heta dema îskanê heye. Wana Fikret başlî dizane. Yani meriv nikare bêje tenê bi darê zorê hatine wir tenê wek têbîniyekê bêje.
yani خلکی کرد و کندزانن کوشبری و صنعت و دمه ام بیشن چاندنیه وانتشتانه دا خلکی که جهاتیه لکودره چاندنی هویه خواهی کرنه بزه که خلورانا گرتنه هاتنه یعنی او جهه هم گفت تنه وقت بینی که بیش نه کوشبری کردن می آنادولی بر ولاتین اوروپا ام بشکل مزدی کن مرد کاره بشک بشر دویمین یه دنیای جهان دویمین و گریبه پشت شر دویمین وقت اون دزانن گلک ولاتین اوروپا خواهد هم بیشن دیکتاتوریا هیتلر خلاص کردن او فاشیزم ویدامی که اروپای باید که مزین گرفته بو آلمانیا اجوی خلاص کرده با سالم پینجی خواستن اکونومی خواه سرراست بکن اجبویجی اندستریک مزین دست بکر پیوشتیک وانه پر مزین بکارکره هبون تمام مرد لید کلا مرد دبینه که yani destek dibine mesela bu Almanya o da vak Sovjet falan bana destek eda endüstriye hep peşkisine van salanlar desteklerine der van valla ki vak embejin Yugoslavya İtalya o İspanya van derin embejin valla ki karker gelekanine cara evvel 1906 Almanya ve Türkiye hükümete Türkiye'ye پیمانک çekti. Libone پیمانک çekirine ligur ve peymane Almanya yani takriben 6-7 hazar insan talep giriyor. Yani işçi Türkiye talep birine. Evvelci biriya iş ve işçi bulma kurumu ya Türkiye İstanbul ve Ankara bireva birine merhule mezedike cara evvel bitirene 450 kez le bitirene ki tane ambition karker helpjarti bitirene şandene bajare Almanya Düsseldorf'e. Tabii o vakta kursada be rast gelen ambition herkes neçiye. Bana jim merve halvur buna hev kesek için bura ambition denek imtihanlara derbas kirne. İmtihana bana avul prani ser merdkara bu fikre صحت وان کاین عالیت سالمی جان وان هر چی وان صحت وان جیه نجیه او کسی که امتحان در باز کنه یعنی زانبون وان زمان و چشت ندانه برچاوا برای که انسان سالم نویج مرا کار بکن ایجا جبه که لان کاریج بیا پرپیشکتیه سویجی حتی سالم 6-7 yıl davaaz kiriye Türkiye و جام دبینن او کسی که جاره اول لانادولی در کتنه سال 1963-64-65 سوئد از باشد زنم جبه که حواله که ناوی روحات علاقم جبه کوارمه بیرنبونه لیکولینک لور چکر بو او ستاتستیکی بی همو راستن جبه که پرانی وانه کوی دمی هاتنه هنک جوان هیچی دیجیانه دانه از دور دایویش بیشم که یک مزافر تابی پروگرام موسادا اوی که بخار شاهد وی مسئله نه کوشبری نه مر بکار برو که پیش دخواه بگینه وان اوانا بخواه بدنگ خواه به سرپیاتی خواه بیشن دوان دمی موسادا فایده خواه گله که تشتی که از بیشم تشتی که ما لیکولایه ما بلاف کریه اون یعنی جبر ویجی ام دکارم بیشن که ناو کردن آنادولی 6-5 دا جارا اول جگونده اومرا 3 کس هاتنه پشتیوی لگونده او 3 کسانا اویوان اجوارا بیشم لبر اوی کش گنده عمر هاتنه یک محمد bulduk ha, İdris bulduk, یک Hüseyin Güzel ha. Havana salen 1965 da hatne. Piştiwan kafileye ke nu dest bedike 6-6 da. Havana ji dizad günde Ömer Abdullah Uzun hele, Mehmet Topal, Mustafa Topal, Bilal Harman, Kadir Çelik. Dura ji günde
جلبه او یوسف اولوسویه مصطفی سوتچی محمد سواکچی احمد اولوسوی جوان یوسف اولوسوی مخابن پشتی ساله که کار خدا قضا که در واسط که زود وفات که اویدین پرانیوان لور دمینن مالبات خوشی دینن یعنی مرد دبینه یا اول 6 تو 5 6 تو 4 6 تو 4 6 تو 5 6 تو 6 پشتی وی ادی او خبری که من بیشتر در کتنا اروپا و کرانیا و دزانن زو بلاود بوده وان گندان داد. تابی کردیانا دویه کو جارا اول در کتنا اروپا کاراکتری وانج دما مرد بده برچابا وان دمانت زانی اکو ولید روشا خباش بو خودی ارد باز یعنی روشا وانی عبوری دیجی دا بود در ندیکتن کسی کو براستی پیوشتی خب کار هبون جبو مسئله عبوری دوی در کتانه در با وانا در کتنه جوان مالباتانه در کتنه اما تشتکی پر بالکیسه یعنی اما حتی سال هفته جی وسایه سال هفته ایدین منتظران جوان گنده ما ایدی بلا ببو چوین اروپای ایدن ببو عدده کنه او کسی که پیوشتی وان هبو مالبات وان در زاری وان زیده بون یک دو دوی بچونه جبو در و کار بکن جوابوری روان عالی کار بن ایدن بریا جرا دگود نیسته کنه اشتر هر گنده که هم بجن هنک انسان تکلیه فهبو هنک حتی لسروی مسئله پرش قزانشتی کرن مثلا گروپ خورد چه کربون istek çeliklerim dura yani insan dibirni organize dikin vak iro çava luvalat etnici organize dikin emecikirine em dibinin yani gruba mezin sali hafte yedi hafte çar tevai mesela despeke de Almanya'ya Hollanda merv dibine dura walat İskandinavya'da İsveç Danmark پیدا دیگه حتی سال 8 جی و ولاتانا اکتویله پشتی سال 8 تزانی به هاتنا عرف الاداره یعنی جنتا 8 یعنی بری ویج متزانن جوالات باجارن کرده همه عرف الاداره هبو الک انسان یعنی یدن تنی نه کار کرد اوی کو کار دیگریان یدن طلبه‌جی یعنی خامدا کار به yani ne de karbon jiyana eko imkana خواهد برای خودم اروپایی یعنی نسل مک و از بخواهی یک جوان کسانه دست به که هشتی هم هاتن سبب مثلا جونتایی بود جونتا حاضر که باجار کردستانه یعنی من دو بشات کار بینه پشتی هشتی من بینه سال نودی دا هاتنه ایدن کاراکتر هاتیه گوهرتن یک سال نودی هاتنه بگریدایی مالباتی هاتنه tabi او کسی که وقت من دست بکده بود سال 6 5 6 6 شانده هاتنه فانا بسری خواتنه یعنی تو کسی جنا خواه یعنی مالباتی خواه من نه هاتنه از اورم سرور که علی از اورم وام پرسونال لوی در که خلقا گل یازیه حسن جامگöz 1960 یکا هاتی آلمانیا باجار اوسبورگ که لو در که مایه کار کریه 60 یکا راست yani gelek yani le gol gotuna tel Sweed dur ali 6 4 6 5 insan ama yeden insan ama lor hatına cemab kek ali vakasana jbu khayalan kha khazantiya khalas ben khayalan kha biji binin jbu sala ke 2 sala 3 sala hatına Avrupa kar karna le euro lor mana hin 5 salaji hin loren va tragediyo çiye yani ve jbo vet çu biji نه ما دست بگیره گو او کسی که درکتن جبو مثلا کار کنی بو یعنی مالباتن خزامون کار دیگریان حیال اوام که او هرن چند قرش برف کن ورن مالا لگنده خواهش خورا بالکی آوا بکن یعنی تراکتوره که بستینن یعنی کامیونه که بستینن یعنی پرانی حیال اوان وصابونه
حتی لگنده من مثلا از ناستیم از گنده دین پر نزانم گلک انسان پشتی 2-3 ساله هنک پره قزانش کردن هاتنش خورا تشنه کردن یکی قامیانستان یکی تشتکی کرد یعنی گوتن تمام بدن نجی تراکتورا که خستان گوت همه اداره خواه بکن یعنی گلک انسان demek ki 5 سال Almanya'ya kuvvesa pişti 5 سال ve gelin hatın hebun le avana kim bun yani pişti demek ki yani ambejin gündeki belki seri dudusya sakir yani hebun ne hatın le eve ku despektirin malbata haberin edin lurman avana fena gelin o tabi devlet tiştek dinci bezim daha بعد دست به که دگو ترکاز هنزو چونه یعنی دست به که ششتی دهاتنه بریا ایشویشی بون مکویمی اوی ترک تمام ملوان بیزد که جبکو دولت لپشتاوانه جگور کرده هین بو ارگانیزاترین پرانیاوان وگرینه یعنی اکنه ها ترکیه خادی کار مزنن کوپراتیف چکرنه لالیه آناتولیه پرانی او که دوره چونه دولت پشتی وان بیه حالی کاری وان کریه لنه من نوسه ما یک درک هتیه جبر مسئله آبوریه لی آبوری جوا کندزانن لوان دمانا yani هر معلوماتا که 5 زاروک هبون یعنی که ماسی 5 زاروک هبون bana mezun de bu jwara kar lazım bu ede vak bere nav erdek bu terevan dikir neji bazu nizam dawarevan tere dikir yani malbat her mezun de bu imkana ku la Anadolu'ya biminin ha yani ki Avrupa nevi evi deri ki din beger yani evi bişine metropola hatta ki küçüğüne metropola jehane mesela tu men ev kitaba kek nur hateş liser Ahmet Karabacak mısın diye Ahmet Ali. Mesela o pir numune ke pir başa yani bu Kürde men nesli nu diye buxunun. Yani jiyana yek insan yani mer dur da gelek tiştatya der fek bu yani yedi mesela tane ne ku derkevin Avrupa. Heyde beku şora reyek din digeriyan. Mesela hadi evet dönersine bu musadaha derkeve دوره دنسینه دوی نبیشه تشه پاجارین دین کار دکه یعنی مثلا آبوری دور دا گرینگه بگو دولت هی نیروژی بسه یعنی لوان منطقانه نه جیه کار هاتیه بکرین نه جی تشتک بسه یعنی پولتقه که دولت وکری و دمیده هیا کو وان منطقانه کردال برا بالا بون مثلا نه مثلا برا قصه بکن اری اما وارن سر هزار نسه هشتی شنداد سر و حساب کن که علی مثلا ما دم هاتن لوان دارن کیجان کار و باران دا شغلی نه para kazanç کرنه بله پرانی وان د فابریکا دا کار کرنه مثلا دانمارک باست کردن و چاقی دا گفتن گمی دا کار کرنه گمی تا دیه توجیه کوسا کار گران سوئد پرانی وان یک نوهاتن دا فابریکای وولوو دا کار کرنه یعنی جی آسیا شرکت اک مزن سوئد اک هنجی هیا قابلو چه که ایمالت که yani van karın granda kar kirne heneki ku qatten bejin xandın nufsantına van tuna tane kar desti bikin vana ji baxşivani kirne de terla baxşa da tane karanin yani ev nesli nuye ku hatına berevata ku gudariya van dike ana gelek zahmetik şandına tabi ev tane tere nekriye mesela Suud پرانیا کردن ما وقتاً دولت تدی بریا دولت نه هاتنه جبو بسکن جوارانی مساعده لازمه پرانیا اورگانیزه کنه بریا کوملا کرد هاتی آوکن هفته نام دویدمه شش نام دا لسوید گلک اکتیویته جی کنه یعنی تنی نجبو کار یعنی کو دولت Türkiye demokrasiyetine jiyan jwara nemaya merv dibine livra meşkerine civin kirine praniji ama bece Kürde aliye mene vakun nüvene da dibine liser ve
حجمارك تایبەتی بیرنەبوونی حجماران dev şaşa bahsa wan dike. Yani ew kesek wazin li ser internetê vê hejmarê de dikarin bi tevayî van agahiyana pir rahat bibînin. Tiştek din bêjim li vira yani ew kesek vê demê hatîne meriv dibîne yani li tenê meselê kar nîne hinek însan organize kirine ku mela ava kirine dest xwandinê ziman kirine zimanê sikimakî cara ewil ji bo li vir taybetî li Swêd rûbirû bine ji vira ez agahiyek din bidim yani Kurdên me li vir çi kirine teko yani dervayî kar eva karê zehmetî kirine lê derveyî wî karê din jî kirine karê wekî em bêjin ji bo nasnama xwe ji bo xwe mesela kek Seyfî Doğan ew berî me hatibû tu zanî li Swêd wan salana li bajarê Kîrûne tevî jorê Swêd li wir xelkekê bi navê Samî hene li wir dimînin ew xelkê qedîmê wê derê ne yani li dinyayê salê carê ji bo van xelkê qedîm festîvala çêdikirin heftê û nehan de meriv dibîne li ser YouTube'ê heye yekî bu gaza dikare lê bigere li ser navê Kurda yek kes çûye Seyfî bi serê xwe çûye dibe bahsê wê dike mesela li internetê de meriv atek nemêzeke ji meriv dibîne baya sala heftê û neheye li bajarê Kîrûne li hemû dinyayê însan hatine wira li Amerîkayê û li Rusya û nizam televizyonê dünyayê hatine demek ki bala wan pir kişandiye Kurda tenê yek kes rabûye bê müzik bê tişt destê xwedaya guhê xwe û kilamên aliyê me yê folklorîk gotine û meriv dibîne di vî filmî de çi qas bala xelkê kişandiye ji ber ku em bêjin li Amerîkayê xelkê qedîmê wê derê bi grubên mezin sed kes hatine müzik anîne alet anîne li her derê li Rusyayê nizam çi Seyfî wê derê Kurdekî Anadoluyê li wir Kurd temsil kirine yani yani bi her awayî me dixwazim bêjim yani tenê mesela kar nîne hatine virana kar kirine li derveyê wa karê evê tiştê din jî aktif in îro jî meriv em dikarin dûr û dirêj behsa wan bikin yani mesela taybetî salên 2001-2003 merdikare bêje bo Kurdên me Anadoluyê saleke pir taybet e li wê demê li vira taxa ku Kurdên me Anadoluyê lê dimînin belediya wir ku jê bên Botşîrke li wir mesela festîvalek yani çêkin festîval ne jî em bêjin wekî pêşengehek xewatekî salane dan berxwe bu organizasyonekî vê derê ku navê wan e Monkfel Centrum yani Centruma Pirçandî salekê li ser karê zarokan malbata û çanda Kurdên Anadoluyê navîn pêşengehek çêbû şansê me hebû vê demê ew pêşengeh jî di aliyê Kralîça Swêd ve hat vekirin watak hat vekirin Kralîça hat vekir îja li wir mesela ew xebata çawa çêbû helbet yani ew alîkariya me wekî ku were bîrnebûnê bû piştî wî Wakifa Kurdên Anadoluyê navîn hebû wan jî alîkarî kir lê tiştê herî giring ez dixwazim li vir bêjim jinên me wê derê keç û jinên me wê derê aktif salekî çûn hatin bi dil û can xebatên pir baş kirin piraniya wan jin bûn ew divê hejma yani hejmek taybetî me bo wê jî derxist yani wekî wî mesela me dibîne vê salê komela xwe xortanê gimnasyumê çêkirin cene fonda xwe cenaze çêkirin nizam gelek awan da xwe organize kirine yani evana hemû meriv dikare bêje heta cîkî destkeftiyên wan in yani li Ewropa hatine xewan da nebûne çanda xwe xwedî derketine ravorişkerina xwe xwedî derketine her çi qas li pişt wan kes tune be jî xwe organize kirine viya meriv hîn îro jî dibîne yani nav malbatan da ez ê werim ser evê yani salê heştê şiva
مرد مزدی که پرانیا کردن می آنادولی لور لیکولینجی کردن سال 86-87 دا یونیورسیته پورتکسیولی سر به لیکولین کرد لیکولین علمی کرد تنه او بلدیه که بحثی کم لور بلدیه 43% yani cesedi 43 insanın aliye me tane Kurde Anadolu'ya hali kar bun. Yani hiç kara bakır. Tuzanin yani o karakterinci plani pizza bun. Gastronomi. Ev işte bu sabun. Hep hali kariye dikerin yani pişkiriye hep dikerin. Evet işte ki pozitife yani nav Kürden Anadolu'ya merv xaribenin de bده برهف او karakter وانك وخبخا خايدارا بكن هيا مروي دبنا باشا كيك علي ام نال جمتا بسكن از فكرم سر دكتور كيك دكتور نا كيك دناف كرد مدا قلتنا كي ديفيجن تمام مرف چیزوهاتی کیجان عشیر جارا یکمین هاتی آناتولی ناوین صحبت اکاون دکه لگندال باجارا بر قوا بر دوارا ده گوتن دبیجن شغبزن پر سالان بر عشیر دن هاتن آناتولی حرام ما جی وار گرتنه او راسته تو دفکری میکروفون خفکه دکتر تکنیک ها tamam. Tekniğe girdim mi ne girdim? Tamam baş. Evet. Baş. Naha Muzaffer gavadine kek Alici lisler sekini na meri kala barkırma koça kurda bu ki meri gere sinore gider. Ya ki emgi be hev rahatine vedere ve kurdekim naha Anatoliye navin hene Ceci berivi yani belki Alici God Yavuz Sultan Selim hatta vahta Selçukiye dacı. Yani belki in berivejiyatını yani kaynağı ve hene vahta Bizans'ta Rom'da kaynağı vejiyatı Çafkaniye vejiyatı. Naha de nav arşive da kala ekrad-ı lekvanik derbastı. Ekrad-ı lekvanik Lekin, Kürde lekin, yani Şeyh Bezen'in vana 1573 da ve tarihi da kala lekvanika dikeke li Kütahya'nı, li Çukurova'nı, li Doberi Çorumeli, hatta dve Kafir Dağı Ergene, Aliye Trakya'yını, Ekrad-ı lekvanik. Lek Kürtler. Lek Kürt. Lekşi düzane tev Lura te hasıbandı ve lek o zamanu ele Şeyh Bezen'ci jivana pekti. Ve vakti cihatine leva Şeyh Bezen'ki İro le heymani le Kuli le Polatli ev duvan ve nehatine ev bir koçamaya dünya baatı. Geri mere ve jehev cüda biki. Yani ev bir tev cambega hatı. Bir tev cambega. Yani de arşive de belli evi jehni. Ama beri veji hatı ne? Yani beri veji hatı ne? Praniya vana. Mere dikare beji belki prani asimileci bunu. Mesela Aliye Çukurova'ya asimile bunu. Aliye Kütahya'ya asimile bunu. Aliye Trakya'ya Kur'an'ı asimile bunu. Mesela bu mevahin yine katını vana disa yani bir cambega ve tever ji padişah ji boy zozana yaylı liçye Aydos hatta ber İstanbul'u tere Aliye Anatoliye İstanbul'u Lüve deri düşürüz ozana geriye ko hadi dikrini. Dura peze ko briya tüccarcı prani ecnebi bunu. Navi vana David Solavan diyor mesela. Ecnebi Yahudi. Çünkü
di İslam'da da Müslüman nikarin ticaret ek. Yani serayı, nabere serayı ticaret yapez da kese vekinaja bunu. Ceji mesela him kesçi ihala aşiret halinde götürüyor. Mesela Alişan Begi ona, yani Reşiya Mustafa Begi ona ihala frontuna va pezici götürüyor. Ona bir vanaj diyor da der bas. Yani merdikar beji koçame ya ki ev bu hinek bir dilin fahatine rastı. Hinek bu Osmaniye var tevafkar kırılıp pişti çaldıranı merdivejiyle pişti Yavuz Sultan Selim var. Evci rastı. Bes ev ne emin. Ev ne şeyh bizine iron. Yani meri gere diyor da vejde hep cudadır. Ha. Evet. Başa ev zelal bu. Evet. Peki can az dixwazim warım ser pirseke min xan diwan nivîsete da dibe Alişan Bey di sala 1830 da ji bo Reşiya ji Sultana Osmanî ra namek nivîsandiye ji bo ma Alişan Bey işte serokê mîrê Canbega ye ew dixwaze Reşiya alîkarî Osmanî bike Reşiya wina îskan kirindi bide ew çi ye ew te çi ye ki teng çita ser ve bijmar bêjî. Evet, tabii ev tarih muzaffer him beri zaten Kürt ve dereni. Reşijliğin, Canbekjliğin, Şehbizinciliğin, Anatoliye'nin. Kasip ince şöz salı lüğün. Lebes vanatim disajı cıvır terin mesela Reşi li Paşa'da o li Sivas uzun yaylayı terin yayla, terin zozana. Canbek terin çay aydosi, Aliye'de. Canbek, Hecibi, Mikaili, Şehbizini bu arada. Ya Reşiyacı mesela yani Türkiye Mece'yi diyor Rışvan aşiretinin Sivas'ta değil Konya ve Ankara'da iskan edilmek istediklerini Cihan Bey'le aşiret reisi Alişan Bey'in tecziyesine dair. Yani Serladan Amiri ele Canbega, Alişan Bey'i derhaka iskana ele Reşiyan'da Evdugaz'ın neli Sivas'ı ve Ankara o Konya'ya ben iskan kirdi. Yani Alişan Bey veji vekina da nefsine kirdi. Nüvizabıda duyacı yani Evdugaz'ın. Ezci peşniyar dikim. Tekliye vam hevrahane. Ezci peşniyar dikim. Ama hem dizanı ki Alişan Bey, malbatta Alişan Zade'ye memur devletin him beriki vana varın Anatoliye le Harput'i vana malbati Harput'ini Ciharoğulları duyacı. O Diyarbakır'ı malbata vana bize idara devlete çekirin. Yani Alişanzade'ye. O bir yapıcı bir devlete var tekliye ko yekcara başın ne başın devlet Alişan Bey rahiyesti ki bir vici kar daveci sürgündü ki o kısma müvitini, bray müvitini, la müvitini serka ama Türkçe bir bu vici Alişan Bey peşniyardı ki zaten ev peşta Navbera Vali Sivas'ı, Konya'yı, Ankara'da Hatiye Denkir'in, Diyarbakır'ı, Hatiye Denkir'in o jiboy veji ona tane padişah adı veji ne mi? Ve uzabıkın o vakinajı dikim zaten. Bir yara ve daim. O tabi di iskaneda gellek pırskrek derdik evvel. Şer derdik evvel. Aşir le razi navel. Alişan Bey bir kese ki va iskanana diki dveji ketiyorda Vehbi Paşa Halim Bege'yi, Halim Paşa. Bir vakti ki bana rüşvet edikon. Aşir adı vejin işte ka vakas pez bimidi, zer bimidi ezi vedere bidimle. Ezi vedere bidimle. Yani fermana da kalavej derdik kendimiz. Kırderada. Bu reşiyacı caraya ki yani Begi reşiyacı kala Mustafa Bekti der vastıdı. Mustafa Bek. Yani vajı çen Mustafa Bekeni me bereci gotubu. Meri tabi nizanı ki Kijar Mustafa Bey tam evine bey. Peki az na magut Alişan Bey jibo Raşi mire Canbega Alişan Bey jibo Raşi
ben iskan kirin alikariya piştkiriye devlet kiriye bu organize ana vanine ci wardana wan jali din da mutasarrif Rafşanzade Mehmet Paşa Sancak Bagari ji bo iskana Cambega tam tersiye ji bo iskana Cambega alikariya Osmaniye kiriye iskana Reşiya jî ba amadekarina mire Cambegan yani va mire Cambega Reşî anine mire Reşiya jî Cambega anine mere dukana tişkî veng bêje. Evet tabi rastı ama Muzaffer gene mere şert u merci ve inge de bu fikri. Çıma yani mesela Rışvanzade Mehmet Bey Diyarbakır Büyük Paşa bu Halim Paşa vateler Kürdi dün tenine Cambek Nav Cihan Beyli ama federasyonu Hammi Kürt güçlük şey bizinci dahil Kotun emi bana bir şey üyeleri zaten üyeleri de hükümdariye Reşiya hindi beri Osmaniye'da vakta Safeviye'da hindi vakta Mervaniye'da devleta Kürt Mervaniye'da navi Reşiya dervastı u va malbata Reşiya Rışvanzade ya jive vahdeti yani hinik dibejin reh digece Koka Selahattin Eyyubi malbata bana Koka bana pırkevli her tim devrede vana idare kirine vedera yani kuvvet vaneyi yani yekli embejin hazar nesudu çende da disal Malatya buye sancak Diyarbakır'ı buye vali her tim jive malbatı riya vanaji peşta Cambek o aşire den Şandıra Anatoliye o durak hatını Anatoliye şumbacı disa memur devleti ezvar dibejin çünkü bana begin mirin ama memur devleti gotiye icacı Alişan Begi Reşiye ki hin bicih ne bunu Sivas uzun yayla Paşa Dağı anneler Dorberi Konya Ankara'ya bicih kirne hatta Hincaracı mesela Prani Grida'yı Ankara'ya buyu Briyar dane gotine göre filan goyun bu aşir bu Konya'ya var ben Grida'dan yani her tim başı goranlı. Tamam azna veger meserkek aleyha ma azin ve negerime az duxazım jber tamaşawanan aziz jber persakama teknike biçuhe bu jikel Hasana seçilmiş Danimarka'ya ev vek sürpriz ma amade kiribu ev beştar bernama ma be jumara çend stranen Kurden me goça Avrupa kirna li ser wan stran hatina gotin biçu dixwast çend strana jumara bine ziman lê ji bo teknîkê tekîliya me çê nebû em negeştin hev ew ji internetê derket me nikanî min biborînin ez na neme serkek Elî tu bisekine ez na dixwazim ji serbülend qenat ji wera dengê stranekê ji vir da lêxim heta hûn jî hazir bikin. Elî strana ji me re bêje hîn baştir be ama bixwabin Elî ji kî vereke nizanim deng baş te ye? Na. والله شنو قدر ما تهنبونا
اره گوچبری گریه tabii. Şimdi abi kırıcı keyfe dikin var ya. Çigiri. Hemen ağırın server. أري تماشاوان عزيز من يعني من ببورين تكنيك رندا بتشوج مرة بالساز ورا بروا مالا وببني وانا وجوارا في سترانة بيجا أم بسر نكتن أم تكنيك داهين نهجانا يعني إشتاج كتوغا دور عليه سال هفته بينجا كتوغا مالباتا كه مرخه چونه دانمارکا خوچکاوان خانگاوان لسر بره چوینا برخه ایش او هندرخه به سترانه در کریه او سترانه لعنتولی نوین جمع بی کلاسیکا که گوجبری و گهدا سر تماشامان میان جو کردستان جی بیو عالی کلتورا ما هین زیده بدن ناس بکن کک علی ازوارم پرسه که اشتا بپرسم يعني دوی سترانه دا جی هات اشکره کرن ایش خیال او ارمان تفاف بونه ده دست بگه دا بچو آوایی وانا لوه درکه لخریبی هفته گرتنه لسر پیا مانه حتی یورو واتنه يعني تبحث کرد تگو تنگ چشت کرنه يعني وانا المال چواد تفاف جیانه تنگه تبکنه بحث وانا بگی دست بگه دا زحمتی وان وقتی من دست بکیه دا گوت او کسی که هاتنه پرانی آوان عرف دبینه جگوندا در کتنه هاتنه وقتی تجی گوت ترکی جی باش نزانی بونه یعنی خواندن نفسانه آوان گلک جنا آوان دا انسان نخواندا جیه بونه ایجا بفکره ولات چانده که نزانی زمان نزانن و سر دا جی او تشتی که لهمبر او دیتنا لهمبر ولاتن اوروپا تدی و دمین ندگوتن ولات اوروپا و دشون دهاتن یا جی نامد انسانن دگوتن ولات چونه گاورا اره گوتن اکوسا اکو یعنی عالیه سوزوش مدفع سر بفکره یعنی او قص ön yargılı ku bu an büyü evi hatına yani hatına ica xarın ve xarın evda bigre hatta de bir şüpheli mezekirne de vecvata kunu hatına eri ya mesela tahat kalkirin digotan düşün nane xab xali de xastane nane xaçekirne düşüne tane umpir unde ben kartol هيك وصار مثلا جسارت نكرنا قوشتي وان بخون بالسالان حتى كو قصابي دوتن حتى قصابي تركا نبو يعني قال لك نزانيك هبو يعني ام بيجن وك ولاتين دين تركا وقتا كو خلقي خوشانديه كونسولوس وان هيا نظام چي هيا ري بروان خستنا
یعنی باوا کی بورگان من نه بورگانیزم یک هاتیه این خلوی گرتی هاتیه جبر ویجی او قربتیا کو کشاندنه او ایشو بازار کشاندنه براستی گلکه یعنی بگوتن و به پروگرام که مرد نکاره ایزاه بکرد یعنی سر ونا یعنی نواتی نفساندن کسی پاسا خوان نکریه ونا پاسا خواه بکن ونا دوی بین نفساندن یعنی مرد بخوان نکاره حیال بکرد چوه یعنی زمان نزانی هر چطوان تو بچاوه که خریبی لیمیزدی که و تنه اونه یعنی بسالان حق خواه وقت کار کرد چه حقی خواهی چند ساعت کار بکه چند ساعت دوی ساعت خواه بنا خود درخینه هر چیز یعنی من بخواه گله گداری کنه و کسی کنو هاتنه یعنی مرا نکاره حیال بکه نه اوسا کرده که نه یعنی ساده که نه ایجا اوا دالی که ده یعنی مالی دین گله کم انسان هاتون دست بکیده اونا جی هاتنه لناف هذا جیانه یعنی او دمی دولتان وقت دانمارک نجی آلمانیا نجوانا قرص بکرنه نجی تشتک دانه بروان ریک ندانه بروان زنی لحظه مثلا سوید سال هفته شنده ایدین مرمیزده که گروپ هاتنه ایدین مزن هاتنه سوید رفت شاخه جدا الوالات اندین مثلا لبور دانمارک و لبور آلمانیا و هولندا رفت شوان گلک جدا وانا زو ارگانیزه کرنه لبرا تاقه که هجه لبین تومبا بلدیه که تومبا نزدیک بود شرکه رانی لور دقامپان دا بجی کرنه جوان رفتن آلیکار یعنی آلیکاری کرنه ترجمان آنینه ترجمان چای ترک هرونه ترکی با کی رد دانه امکان جوان چه کرنه لی دانمارک می گلک بیستیه یعنی لبین رفشوان گلک بونه هتل هایم دبیزن چه افغانی یک وده خواهنه یعنی مبخواه از سال هشته که هاتم چون من او جیانا دیتن لکوپنهانه استگاده دبیزن اوی که مگودایی دیکن دزانن نگوشونه دانی مخناس دیکن نزدیک استاسیونه zaten ciye kutsırtı hatine merib evi hem Danmark hem Almanya hem Süveyt merib dibine hafditin evan ciye istasyona bu necbe bu cara avul ve demi bu balafri kes ne da despeki prani tren dağıtın ciye ku avul baya buna istasyona ev ciye vane ku hafdi ditin ciye ev istasyon bu demi hafdi istasyona büyündü Zaten Kopenhag'ın medit mesela lover istigade gelek nezgure istigade ciddi heri xarab oldu mesela lover خانه خراب تا yani avavan tuvalet falan her şey var duvan şartına da mezun yani mane sağlam mesela daha sağlam fazla sağlam urana mane hatta kumlar khamiye yani bana bu daim vardı beş mesela da Süveyt ne olsa revşe Süveyt bir şey bu da جدايا إذا وقت ما قلت لفر إداني ما قالك درنگ دست بكر للفرا أميزات كان صار دست بكر هفتهی دا دست بكرنا مالبات آنينه مخواست از ورم سروي دما مالبات خوانين روش چوا هاتي گوراندن چه بيه چه درکتی هوله بله وقتا که مالبات آنينه از سوید بیجن چرا اول معلومات جیون آگه هفته و یکم دا آشنا بیمان تاش باشه هاتی افران میره وی کرد نه میره خواه جام بلیتر کرده معلومات کردن جنه هاتی کردن خواه کرد حساب کرده وانا یعنی جنا اول که هاتی استوکولم جی بویه سال 1971 دایه مثلا وانا وقتا کاتنه ایدی جخورا او گرتنه مالبات نورمال ام بیجن خانی نورمال گرتنه روشوان گله کاتیه بوارتن یعنی لسوید ام میزه دیکن جوارا امکانا هر ورده زمان و بویه پشتیوی کار دانوان یعنی روشوان گله کاتیه بوارتن
eku malbat ekvaz zuanine merwan malbatana dibine revşevanci zuatiye guardın. Zariye xwanine xandawani yani xandawani dest pê kiriye rewşa wanê bijin jiyana wan bi natî de hatiye guardin merivê pir hetiye. Ya lê mesela Danmark gelek dereng dest pê kirin. Yani barim piştî heftê û pênce falan dest pê kirin. Heştê bêje. Wan jî yani rewşa Danmark pişek taybetiye, hinjî taybetiye. Li gor min hinjî taybetiye. Gelek malbat hene di nav hev de dijîn hinjî biryara wan ku ew ê vegerin. Yani qet nafikirin navbenê da neslê sistiya heye hinjî berê wan bi welat e. Tabii sebebê wan hene çima wisa difikirin, çima qet civat tê virda entegre nebûne. Yani hem aliyê wan ê baş heye hem jî pir tiştên negatif heye. Yani em dikarin ser wê jî pişek sohbet bikin. Mesela bala xepê dinê li van salên dawî di nav xortên me dikare ez tenê bu Danmark nebêjim piraniya welatan da ji neslê duduya em mêze dikin kriminalîte zêde bûye. Yani van tiştekî pir tiştekî berê malbata da eyîb bûn deng dikirin halî zarokê xwe derdiketin lê niha hinek problemê civata me li virana dest pê kirine yani ew bi serê xwe programeke belkî ew wata ku malbat hatiye rew çawa bîye gelek sebeb hene çima wisa bûne hinek ji nezanbûnê ji tirsa malbat nav civatê kevin pêş neketinir lê tu di rûda problemê dûn dest pê kirine. Hele bê demek niha internet û sosyal medya wisa pêş da çûye hinek problemê nû dest pê kirine. Lê em yani van tiştana dibînin evana problemê ku hene yani lê aliyê din da tiştê ku wan ser ninga hiştî heta niha ew danstanina wan ê bihev re. Yani li gor örf edetê xwe li gun çawa bû li vir jî wisa berdewam kirine. Ama tiştek pir pozitif ji wan re hiştiye yani ji şîn û şayiyê xwe da li ba hev bûne. Li vir me dikare heta bêje hîn berfirehtir kirine. Yani niha cîkî wekê Danimark Kopenhagê bi dehan salonên daweta hene. Li Almanyê ha kesa. Li İsviçrê wisa li virana jî hene qesê wira tune. Eva gin nîşana hinek tiştan e yani hevdî bernedane danstanina bi hev re xort kirine eva hiştiyek û karibûne hem zimanê xwe hem jî hinek erf û edetê xwe û rabûrşana xwe biparêzin. Lê bi vê va meriv wata viya mêze dike hani divêre ew tiştekî pozitif e xwe parastina xwe pêşxistine. Lê di aliyê din da jî pir cara xwe derbayî civata ku lê dijîn hiştine. Ev ê jî bi xwe re hinek problemê dîn anîne ew tiştekî din e em dikarin dûra ser venk. Yani baş. Ez na vegerim aliyê doktor. Keke fikret. İşte aşirên me hatin Anatoliyê cî war girtine, gund ava kirine. Di arşîvên Osmanî da tekiliya û şer û çûyîn û hatina û diziya van di nav van da pir çêbûne. Arşîvan da ji bo wê çi agahdariye ne? Çawa yani Di arşîva da ji bo pirsên nav eşîra da çi înformasyonê ne? Ha, erê. Yani mehkeme hevdî şikat kirin, mehkeme dizî, talan. Vallahi geleken ez dikarim ji gund Elî yani çend numuna bidî bes herê. Na tu dizanî di bapîra min Telkî nakî gotin dizî û talan û eşkiyatî li Anatoliyê li nav Kurda da Telkî tên bîra me ne Telkî li belê mesela em bêjin Mîrî Canbega Alîşanbegî her tim leşkerê xwe bûne pênce leşkerê xwe
و گند بکن دگریایی دنا عشیره دا و لوا درنا هم جبوی باج برفت کری هم جی ناقلی خلقی دکر و هینجا راج نبرا مثلا ده arşiv دهی دبیجی نبرا شیخ بزینی و علیشان بگی و جنبگا دا شهر درکتی belki bir devam kesmedi. Aynı tiş nabera reşiu Şeyh Buzuna da derket. Disa incara embejin praniya vana jukhura vek şervanji teriki girdi. Yani teriki her tüm şervan bu camiler bunu. O ki tijal miri begi fasli bir kuvvet be tesir akuzide be ji terikiya jukhura şervan girdi. Mesela disa da arşivede derbastı be teriki düzeni bana paşmayı mırdeysa devlete mırdeysa 1000 salık geldi. Yani beri Osmanlı, beri Selçukyahi mırdeysa teriki şervari vana. Ku vana ajiye van rakirine Osmanlıya, şandına Anatoliye, vana bu ve kabul ne bunu. Mesela de arşivede belge hani dibejinde şereki da nabera askeri Osmanlıya ve hatta Begu Miren Türkmen ve Kurdacı Alkaliye Osmanlı'ya kırını. Lehemberi Türkiye'de tenedi şerikede düsüt Türkiye'atine kuştun. O sere ele Türkiye'ci ve Hazar Haysidi de buyu. Düvezin Dumanoğlu Cafer Bek sere yüz şekrini şu padişah araşanları mesela. Bir sereyin kesen dünci. Tabi düve şeri de çıkas askeri Osmanlı'ya mürini kalave nakın. Yani çıkas juan mürini kalave nakın. Tabi dizu talan düzeni ki insan hatını çencerajı kıran derketi, gala derketi. Yani birçibun derketi. Mesela Hazar Haysidu haftayla derketi. Haftay dudu, haftay se, haftay çor. Şerlada, evet. Düve haftayla derketi. Evet, insan birçi malı yani. Tiştek ne dini ki bukun. Tiştek ne dini ki bukun. Düve vakti de dizi der aslında. Mesela Kurda kariye kudubrun İstanbul'e, Bursa'ya, Samsun'e, İzmir'e boy frotini kervanı Kurdan habuluyor. Yani bu kervan adı birine. O hin Kurdancı disa bana prani terikini de net tane terikini Raşi jitedeni, Cambek jitedeni yani eşkıya her aşırı eşkıya yani. Bana mesela Boli'yi reyde girtini mal mülki halki civan halastıklarını dest bana digirtini. Yani emben disa kalave dikinde arşivada ne Amasya'yı, Çorum'u hatta ne Erzincan'ı disa Türkiye ne vaderna reyde birini o mal mülki halki civanı digirtini per insancı dikuştuni. Yani alaveci tekrar. Bu mesela eşke her davin zane işte Cumhuriyet çeviriyi bu ki çabi kurda ben tırsandını vanacı Türkiye mesela Hacı Borgurcayı Mustafa Tozo'yu dört beri vanacı çenkesini diyamın kaldı. Digot mesela seri vanacı kırını araba ga kırını gün bugün gerrandını bu bura millet bitirse bir işi ne ki mesela zaten yani Cumhuriyet'e müjde devama Osmanlı'ya vakit tüzanı mesela devrak gibi derbas gibi Ali belki bağlata bir kişinin Kel Hasan dibeci Kel Hasan ve Kayını Demir Kel Hasan ve Kayını Demir Cambek aşiretinden dibeci işte Cumhuriyet eşkıyatı kırını gene beyin girdi. Nabi Gündi Kek Ali yani Kel Hasan Jinnabi Ülke. Evet. Evet. Kel Hasan. Çünkü bir camir bu, eşkıya bu. Ve deri herkes bir nabi kurdu pesandı. Baş. Evet. Baş. Spas kekecem. Kek Ali az varım disa varım aliyete. Az doxazım med kesek naskır az zaningah hedabu min kesek naskır keseki gelek je hati az doxazım min biranine nü gelek gudan ser az wî wûnim zaman wek minak wûnim zaman tujil ser ve tank şto beje
جوان کسان سفته جالی ما سالن işte 6 نه هفته دا هاتی یک جوانا ناو خم موسی تومگ بیه بیرا دو گوتنا خلچو ناو دانمارکا ل کوپنهاگن ناو کی گلک هاتی ناسکرن قبول کرن موسی تومگ جیایلا خلقو ج تومگه گنده یورو اورا گنده وانه اورا گریدوی تاش بناره قلچو هات شوان بیه لگند خواندن خاتونه بی چو خوافتی منا işte AP'min Meryem'in ço xafti paş male derketi re hati Almanya dora darbasa lo boxume ma darbasa Danimarka bi le Danimarka'ya gotubu dugot memeskri gi gundina fakirin zemin nizanın nikanin herin naneke bikirin mijwana reberti kriye dugot min qavaxana vekriye min kare export kriye min dukan vekriye min جبو بلاد فروتونه من بیرو وکریه او کسا بسر کتی او لدانمارکا بی کسا کی وک سمبول کسن تر سفت دسپیک ده هاتنی لدانمارکا جوانا را بی رهبر کی کسا وان سوید جهنه تو بیجن و کسا جی وان پیش کردا و رولار لیستیه رهبرتی کریه ده مثلا قلچو که ده وقت مستقبل من ناس ندیکر لی وقت قلچو من نابیوی گلک بستم. گندیه ما یعنی کسی زارو که نابی قلچو نبستی تنه. تنه راست. وقت تگو اشتر دگوتن همشون قوا قلچو قا کریه قلچو انسان آنه گلک تشت کنه یعنی رندو قراوی خبر لی گلک انسان جوان ریبرتی کریه بوا شوانتی خبری گلک مالیکاری کریه. وقت تگو قطع نبه قواک وکریه انسان خالی گرتی چویه لو درکی اره وقت مال قبول کرنه جگل یا زیش خلق آیا اره لسوید جی یعنی انسانی اوسا هنه نه وکی قلچو جبه وقت مگو رفش سوید پیچک جلاتره لیادان مرد یعنی انسان آلیکاری حف کرنه مثلا مالا بلدو خانه در دوره خواهی گلک انسان آنینه یک سرطه آنینه دوره اولوسوی هنه جلبه عمره گلک ناو یعنی گلک زانی ناوا گندان دل سوید نای پرانی هاتنه وانانن وانان هر را آلیکاری کرنه هاتنه دل سوید زو کومله چه بونه یعنی کومله کار کردن کرد و حنفی جلبتی وانا تیدا کار کرنه وانا سیفی تیدا کار کریه پرانی کرده بی آنادولیه نه سوید تشتکوی دینجی هیه کرده امفرا تنه نه وقت گروپ یعنی وقت کرد ارگانیزه بوده مثلا کومادا کرد کارکر لبرا سال 6 تا 7 دا چه بوده پرانی هم اندام خواهی که ریبر خواهی کرده می آنا دونه ده کرده دینجی هنه یعنی پیچه که تی گوهارتن یعنی یک تو انسان وقت کلچون ناو چکری لسوید گیمن بود شرکه مثلا کومادا وکرنه با کوملک از باست کم او کوملک نه رسمی فر نشان دادن نینه نه لی یک انسان هست سال 8 پر ناوی در باست بو ویجی او دکر یعنی انسان آلیکاری دکر انسان دینان سوید و سوید تا پر بحثا بیهات کرن بزکم ناوی ویجی وارا بیجم یعنی او سال 8 نکو او کریه یعنی بیا آلیکار گلک انسان زانی بریا پره و قاچاقچی انسان آنیه برا نوی وقت قاچاقچی در باس بود از نوی ویش ترا بیجم یعنی لیدین مثلا وقت اسمت کسان سال 7 نهان دا هاتیه برا او بیاره لسوید گلک سر هاتیه نفساندن yani via kaçakçı binat kirin. İşte güçlü bu organize dikir insan bir para dinan suyu. Mesela ev büyü navi heye. Yani ketiye nav medya suyu و medya mecl yani kurdadacı cihe heye. Le vakidin vakt mugut komele zuava bun. Her çıkıp Komele Kurdmeyana bibin, yani Federasyona Komele Kurda ava bu, devir da
همو کرد هاتن با هم یعنی اوا بچک فرقیه که کردن به آنادولیه سوید و ولات دین وقت کرد دین یعنی لور ارگانیزاسیون یک دین چیه یا نیوی مانه کو همو کرد آنادولیا کردن نه اما اجتیدا بون جیه خاگرتن بغازن نقاصه بیاجی تحصیل که دیگه مثلا سال 8 نودی تایبتی نودی سال 2000 گله گنده کمالی خود چه مثلا گندی بلدو گندی اومه یعنی زنجیرلو کویون گندی اومه جارا اول کمالی که برفرح چه کردن حتی لوکال وانجی هاو بسالان گله انسانی خود دارتن با هم کار چتین کلتوری به هم را دکرن او مرا ها کسا او کسی که لبرا زیده بود یعنی او فرقیه که اوسا هیا یعنی او ارگانیزه کرن او ایروژی مثلا پرورده زاروکانده مرد کاره بیشن ناف کرده می آنادولیه ای اوروپایی جار اول کرده سویدن که بسدان زارک خوش هم مثل بلدیه که بلدیه بودشورکا یکم چنگه بود می‌بینید ما پرانی مثلا زارک وان چونه مکتبی که تنه قصی 60 زارو سال نودی دا سال نودی حتی 2000 جی ما زارگانشون پرورده خدید نه یعنی پرورده زمان زپاکی تبه مانه کو یعنی هم خانه نسان نخواه فرده بین هم خالی زمان خواه در بکرن همچه ناسنامه خواه قوت دکن یعنی او فرقی که هیه اگه مرو او نسل دودوی اساسی ایورا اسوید و ایوالات اندین بده برهر فرقی که هیه باشه که کاری تجيك تو بس كنا بتشو هاتي سر اكران تكنيك مالك لما خراب كريرو كيك بتشو تو بخيراتي ما تنكوني ام تكليب ترى تشيكن خير لا سلامتي ان شاء الله والله سلامتكم لو مش كناز تيدا ما يقدر كاتما تدركتي مخابنا برلتا غارياني يعني تجيك نا تو هين هاتي تجيك جمره سترانه كبيجه ام ورن خا ما ميفانا خا واستان وانا بر هذا سودية علي ونجيب غيرات مقدار وكر ولا تشتكي برباش دين الزمان سركبت جوارا هذا سودية هذا دين الجار السلاف والرزام الوارا ونقصرين ندر يعني مشان كرت كفيه ما تخش بجارك دن جارك من از آمدهم يعني اري مبرا درنگ و مبرا چرنگ اري ده كلام كم تجي جو بدن سرتا كاتج مرة تشليخي نانا گیرا یادا من جلوات داد سر خوله شراغو برسه توی دست خوا دست مدد بکم حلو جوال که دل ترسی دور یاده گزوم تمه واسقر مسکال نبای فولا یاده خمه گره چولو گزبگ خمه
كل قصة كل قصة دا يا دا من جلوت دا سرخ ولي شراب برسي توا دستك ودستي مدى كلكم حلو جول كده ترسي دور يودي قزوغ تمام واستر مسكول نوبو يفولو يودي خمام قريت شولو قزبق خمام دوا واخل ناله نانا ده قربانه گیراد ساته دار استیاگه نمیکنگه یادو منه بزرو به تمگه توره گزه بیره دک ماور خریبیگه لمن دوره دبر یاده گزاگو تمه مستر مسکال نوی فولو یاده خمه گره چولو از بگه خمه Sevkaş. واخل چاله نانا ده قربانا یادا من ایران بیاکت یگل بگه چونه دوه خریبی من دوره تماغا بیرم دوه یاده گزاغا تمام وستر مسکال نوی فولو یاده خمه گره چولو از بگه خمه هی قربان دنگه تابب کاکا گلک باش هر بجی مالا تاوا مالا تاوا تم شین کرن هم دیرو که درخستن تم چاوه مشل کرن هم مشتا گلک ممنونی مالا تاوا اره یعنی جکل اصلا هر مال که تا دنگ بیجه که علی ما کلاما نکنه بیجه او سیوره که نه باز دنگ بیج میجاون باز سیاست مداری میجاون با نیوزکاری میجاون اره راستا مالا تاوا هر بجی آمان من رات لازمی تویم به من گرگی که علی از دنگ بیجه کلاسان ازارم سیاست مدار و شنگر کلاسان جمعه که علی نه ما بحثا دیرو که کر هاتن مان کار کردن
روشا ایرو işte komal ava kirin dinav komala da cigirtin روشا ایرو چیه یعنی لسوید وک نمونه سوید لسر سوید خبر بدن وک نمونه کومال نوه اونور چته گدکن چند کومال کرد آناتولی هنه تا بحثا چند دکر چته اکتوال یورو چی هیه بحثا وانا بگیجمره نه لور از غازم سر دو تشتا بیجیم که من بحثا کوشبری کردن اوروپای کرد بیاره ده هات بیرا من کردن من İsviçre yani o bir kere yani ne bu bir kere انا bir نكر انا ازور ما ازدر برسا حيشتي شندا كل ما قال لك هاتن ازور ور مسروي ازور مسروي ماشي انها نفر سويد ولاتكي داليه ريخستنيه دا براسته ولاتكي نمونه براني ولاتي اوروبا وسنه لسويد بسري خان نمونه يعني ده هر واری دا ریخستن هنه yani mesela ek o akvaryum hane ji kumala ek o khari akvaryum ne dahi heye yani valla tek bence ha usta çekiriyor her ay xat karın organize bikin li bakırdı mece o tesir kısa heye yani berfrah ne beji heye yani despek haşte ivrda Kurdağa organize kerine buraya belediye, komelen belediye yani komelen çandı. Xabaten başi hatına kirin. Gelek xabaten baş hatına kirin. Dervayvi embejin hendek kahva hatına bekirin. Ev çanda Anatoliyeti ve ki Orient. Gelek Kurdin me Anatoliyet ku xadi komayine yani kahve bekerine insan emed düşünür vakti kadar bastikin ren xrab yani o çtana cihane bak o komada bu şirket nişan dedi nabe ha kültür föreningen le durda için çay kahve xaberdikin kağıza xadleyizin sohbet edikin dedi kodi edikin için malakat detişten dine berbiçar mesela embezin Kovarek ve Kovarek bir nebune lever derdik ya ve her çıkasla Almanya hevala dest bekleri buyucu. Dervayı vakfek lever beri 22 sala çiğ bu. Hani 20 sala. Vakfa Kürden Anadolu'ya navin. Gelek xabaten ev kirin. Yani beden bezi xabaten çandi kültürü kirin. Bu nasandına Kürdan bu çandavan embejin peşengeh çekirine bu Suudiyara kurs vekirine, kurs ezman vekirine, salı çuni verda dest bekiriye jibo ku insanın me bxwe herin bo zariki mera dersên Kurdî bidin me du devre kursên zimanê Kurdî me daye wan ana vê meyê pêr em dest bi mektebê şemiya dikin 25 vê mehê dehan الكاكي علي للسويد انا ستوكهولم وقت قديم السويد براني ستوكهولم بس ستوكهولم باش ستوكهولم هاري انا جبو يعني كرد ما Anadolu براني لستوكهولم يعتبري مال مبجيبونه لجراني هو ستوكهولم خبط لفت كنكرن او كورسا كواز باستيكم يعني مكتب روج شيميا بركات دين بري كرنا كرداجي ما وقت كرد سال 83 da و mektebana vekiri bun yani hani tecrübe ve hani lecara avula em lever organize kirina vakfa Kürden Anadolu'ya navin em ve mektebe vedikin ve kontrata xabe mektebe kere çekiriye lokal evyon em kere bikin ve termini 25 Oktober yani bir hafta peşme 25 Mayıs'ın vedbe ev kese ku zarık ya tuğazın bişinin kuruk ya zarık yani hatta de bavarajı mevkiri hiştiye ku em bukarabın carcara de bavarajı sohbet abikin mesela perverde zarık o her vakidin eğer müşkile zaroka hebben yani ser mesela nasname mesela wan de babam buxa
یعنی علی کاریا درستاینه و مرد شما زار کار علی کار به جوانان هم مواد کار کشته داره برخورد لی ام 25 ماه دست پیدا کن نفر وقت آگاه تاریه که دکارم بدم ماه کلوی منطقه بود شرکه دمینن بود شرکه هانینگ یعنی استوکولمه دکارن زاری که خواه وی روژه بگیریم بینن حوالی روی منطقه ادرس و آگاهی بلاب دکن زاتن طبعا اول خباته به وی نامینه آرمان جمعه که پیش روژه ده هم بکاربین بی خباته خواه بکارن باجار وقت یوتبوری جی بکن طبعا دور ده از دغازم به وی رانی مساج که دینجی بدم که او کرده می که باجار اندین مثلا کرده می دانمارک یعنی آلمانیا yani الولايات أوروبا وإمكانك السويد هذا لغة ولايات ديجي عينه هنا برن عندك وك هذا قريدايا أمي شوا خا أورجانيزا بكن وك الكرد نابرنا وك الدولة تركيا يعني قد أخذنا بريها تشتري يعني زمانة سربست داستما خد كاري بباريزي بوي از گلک او دبم يعني دبم كرد ما سالین ششتی فردن بحثی کن هاتنه چمانی ارگانیزه نکن یعنی یک دستیوان نگری هر کس نه مثلا دانمارک مزه کن نسل دودیان دا گلک انسان تگیشتی هنه گلک خاندوان هنه گلک حتی پارلمانتری ما هنه انا کارک دکوستی وان او بخی یک جار نکن دکارن تشویق بکن اما مثلا دو برخورد هم هیوی دیکن اب سر کنه یعنی مبلوی شکلی کارک دو برخورد او ببین نمونه جیه دین راجی او کسی دین جی دکارن هر جیه که دمینن بلدی هنج ولات دمینن با مکتب شمی دویم پیش کن او جبو امکانه کل باشه کاره که گلک بیروزه تماشاوانان عزیز حوالو دوستن استوکهلمه وکک علی گوت 24 وی مه 24 وی مه استوکهلمه مکتب شمیه به نام مکتب شمیه وقفا کردن آناتولی به پرساد دست پیدی که کسک بخوازن زارو که خب ما که خب بیشنن پرساد زمانی دایی که زمانی داکی خواهیم ببین بنویسی قانون به حوالا دو محله دا هنه اونا لوا درنا ادرس نام نشانا فرما بلا دکن بان را ده تکیلی کون وی کاری پیروز خودلی درن ما کرکه ما پیش روژا ما زمان دایقا خب هیم ببین هم بسر بلندن کک علی هم گلک بسر بلندن مالا آوا هر بجین کک علی نه işte شستی دا هفتی دا گوچبری بر و اوروپا هات ایلون هات دا دیدی ایلون هات و دمه خورتن ما جوانن ما دناف سیاست دا تارو مار بون پرشان بون لگندال باجاروکن ما المال مان یه چونی یونیورسیته پیچه که خلاص کردن یه دن ویکار مان نکانین هرن زانینگه ها یونیورسیته المال مان ریا کانو و بو دما özal دا özal پاسپورت گرتن گلک ون قوله کرد تو دچوی تجربه دروژه دا پاسپورت گرت رچه بون ویزا قوله بون شبکه پیدا بون قاچاقچی انسان ما گلک هاتن اروپا او ولات هاتن اروپا جی دو ولاتن یک اسویتره بو یک جی اوستریا بو پر انسان ما جوانن ما سالن حیشتیشن دا هاتن لسویسره او لاوستریا جی بون بشک جوان پاشه بروا اکیات بروا آلمانیا هات işte ya Sweden ya Danimarka ji donduwan jbo او goçberiyo nu goçberi kon nu çebu iloneşinda çe agahtari hene jbo Svisre Avusturya tu çu dikaniş mara beş işte ko em ped zanin وقت got salen haşte şo İsviçre beri haşte ji kurdema hebune kurdana buli ya kesin yani ya kes tu kesler gündeki hebune بحشتي وقت تقول باوريا وورغانيزاكري وبريا قاچاغي جيبا كلوان ولا تناجي بيشتي خاب كاكرا جهابو تات حساب وانجي يعني قال لك ولات اوروبا منها لي ميزاديكن
yani em bejin gencê me ku em bejin 20 û heta 30 salî ji wan re alî aborî de destkevkek mezin bû. Dizanî li welatan yani însanekê ku li vir heta bibe bigihê seviyê ku kar bike ji dewletê re ew bibe gelek perekê mezin diçe. Bo wî jî hem welatê wek Swêd û İsviçre bi taybetî ji wan re bû fayde çavê xwe digirt yani gelek însan hatin. Yani dahatin salkê di sala de ziman jî fêr dibûn û kar dikirin û hem bo ekonomiya wan bixwe hem jî bo ekonomiya we welatê hatin de destpêkê de ez vêya bêjim rastî Kurtên me ê Anadoliyê gelek kêm kes li wan aboriya xwe dane ser welatên wan yani biriya sosyalê û nizamçi ne hemûya karê xwe bi xwe kirine ew welatê ku tê dane jî ji wan re jî bûne alîkar yani yek û xwedî şîrketin dewletê re hem saha kar vedike hem jî di rêya bajê gelek dibe alîkar ji dewletê re. Bo wî jî demeke Kurt li İsviçrê gelek însanên me jî bûn. Awstriyê ha kesa vana wek me gavdînê got yani hinek însanê ku medya cî girtin wek min yek di nav dan bi alîkariya wan gelek derketin û hatina xwe re jî bi demeke Kurt re malbatê xwe jî anîn yani wek berê piserê xwe nedahatin vana di demeke Kurt de jinê xwe dînan zariya xwe dînan aniha meriv dikare pêş êdin li wan İsviçrê wek bajarekê Baserê koloniyên Kurdên Anadoliyê çêbûne heta meriv dibîne bi hatina xwe re ji ku malbatê hatine eşeletê xwe xwarin û heta nanlêxistinê xwe tu dibînî me Facebook'ta meriv dibîne bi her şekil em bêjin Anadoliyê biçûk li ciya çêbûne. Yani lê li vir tabii ewan tiştên pozîtîvin başin alîkariya hev dikirin danûstandin heye têkilî heye di aliyê ziman de dikarin xwe biparêzin lê li vir ha problem hene problemê ku hene çi ne em salê heştê vir de mêze dikin li Anadoliyê gundên me vala dibin yani gelek vala bûne. Erê mixwast kek Elî niha dema me yêdî xilas dibe dawiyê ez dawiyê dixwazim ji te hekê bizanim ji te hekê bipirsim em hatin me cî girt işte quşaxa dudiya siya çara çêbû li welat gundê me wela dibin ji bo we tu dawiyê ji me re çi bêjî? Gundê me zû de vala bûne lê tiştê ku niha dihêle ku hinek çûn hatin heye ew ji bixêra ew kesê ku di wextê xwe de mal ava kirine piraniya wan ji bo xêra wan malên wan çavekî wan li wir e yani bi hawek havîngeha be jî em dibînin li havîna diçin wan warê kal û pîrê xwe gundê xwe şên dikin yani ew çûn hatin heye ez bixwe yek ji wan kes hebûm ku destpêkê de min digot ev çi ew qas pere li wirana xerç dikin û tiştek jê nayê û çima karek dîn nakin lez niha dibînim fayda wê heye ew girêdanekê çê dike yanna mesela bo neslê dudiya siya ew gundana bal nakşînin heta ku ciyê wan hebe ew zarok dixwazin herin heta ku zarok herin wira hinek bîranînê wan çêbin ew bîranîna serê wan de ew çê dike yani bakurin tiştekî çê dike ku çavê wan li welêt be jî eva yek e yani bo wî ez pozîtîv dibînim û piraniya Kurdên me jî bi rastî berê xwe didin welatê xwe neslê dudiya em mêze dikin diçin avahiya çê dikin xwaniya çê dikin hîn eva baş e lê mixabin li welêt rewşa welêt yani bîr û bawerî nade xelkê ku îş yêriya vekin yani bikaribin niha Kurdên me li hemû ciyan yani tenê ne meselê restoran û pîzeriya da gelek meslekê din de jî niha dest pê kirine xwendewanên me çêbûne gelek em bêjin beşên îdarî de cî digirin wek awqat parêzerê me çêbûne di her warî de êdin însanên me têgiştîne yani meslekê din de jî
لی مرد دبینه کس ناچه دولت یاترم نکش بکو او هیویا جالی دولت نای دای. او بچه که میوان الوان میزد کن او جی وان واره خواه بچه که هاوینگه که واره خواه کالو پیره خواه دلیم میزدی کن. با ویژه او علیه ما پیش نکردن. یعنی او گندانا ایرو مرد نزانه پاشه روژ وان اوی چه بمه. آنها باشه هاوینه چه وقت هاوینگه بکار دینه. لی حتی کینگی اوی وسابه به ام نهادا نکارم بیشن. لی لور تشتی کو دین کو از بیشم به کاری ما گریداییه ام دوی خودی زارو که خود در کهون اوجی بریا پرورده دبن. مینا بری چون هاتن و یعنی او وقت اون زنم و کرونا جی سر دهات چون هاتن معلومات اجی هف کد بیه. انا بریا و مدیا سوسیال نه بکس کسی پرسی ناکه یعنی demek nav sajratiye hici döne kes nizane ev hatta kinge berdevam be henek de bejin salak henek de bin 2 sal tıkarı berdevam be yani ev ki doktor nahalı bilen gotuna viyaz ne bejimle ev düzenek ev naxwaşına ortaya rana ben ev berdevam de ben hatta ku aşıt dediğin nizam çıdı ben ev betersiye her tüm heye ev ji usadike ku insan pişti demek ki fer de ben yani Eden xajwi ferdibin hafte persnaken çün hatmak caran naber. Bu vizi dve insan emedve nuda befekrin yani bu karı bu haber parizin aslında haber parizin zaman haber parizin ev imkanı ku hene dve xadi wan der kevin iro musabiye ku teknik musabiye ki bu gazet seriye ve interneteci dikarı yani tane ne zaman ferbe dikarı üniversite xlas. Ama sana bir şey peşin. Spasna, işte perseguidin tebez. Persema خلاص بون مخاست اون دیتنن خیان داویه بیجن که دکتر لداویه تو خازی جمره چه بیجی میکروفون خوکه کرامه خه باش فکر می tamam باش tamam مگو از کیفخواش بوم که من هونجی لبر اکراری دی یک علیج دی و انشالله این کس و فایده گیجی بگرن و پرسا اسکان کوچه بدل ندل انشالله اینه که مزلال کرد سپاس چارپلی را ایوارا ویجی خوش ببینم خیر و خوشی تماشاوانان دلال من چارپل مدیا رجا کربو امیرو برنامه خا نیزی 2 ساعتا بکن فرماتا برنامه من 45 دقیقه حتی ساعتی که ما ساعتک 50 دقیقه ما لسر میوان خوا بریز دکتر فکرت یلدز و بریز علی چفچی را من سر گوچبریا کردن آناتولی ناوین یا کردستانه اوج آناتولی ناوین جی خاطر آوانا اروپا متنگ صحبت کرد آگاهداری بالا کردن باورمون همو ممنون مانج برنامه ما جگه آگاهداری ما گلک پرس هاتن پرس هاتن مضافت شد استگی تکنیک چه بو داوید از سپاسی میوان خد کم سپاسی چارپل میتیا دکم تماشاوان عزیز مخابن جالی تکنیک دا پستک درکت من نکنی امیرو پارتین سترانان جالی ما گالیکاریا تکر پچو جوارا هچکش بکن او نمشی او جستا اینترنت درکت مخابن همه ایدن به پچو و برنامه قدن دا هرده ببینین ویون مالا و ببین میوان و خصوصا عبکن بمن دخاسه ده حتی جدن هم جارک دن سر برنامه خواه تنگ و رنگ آنها توی عبدید ببینن و تره و صف باش